Kidam tang ningkan kepen forest sasai kamalong vorengang hoy kipido an ki ingthan et popusi CEM kapangda. Inut ajon kithinaya bangpu Ranjit Tisophan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen 4th grade avoreng anghoy kepek. International Year of Millets Surihini Ra Inkwara ke Thomalong Pache Tondun si Dipu Circuit House along Mai Kedeng. Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami longpon ikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kiso pray ningkan people tengelo kiso memar ke lason halo je phong kiso phuo chorot phoming mang phukati apa mek chorot lason du kiso diabetes kiso ingkan arkep lo doai da chulo ghatita kiso chelang nam ulo di mapura chelang amlo di puda chelang amlo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesi nam ge lo dan nona mangela so doai chu det pen ge asap che de ni dan tar yang chelo chiklu yon de lu chu Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Kardom pini prime time berta long pen lisami mirinan sepi pini bertang ton pen arjupanitha Kidam tang pinnangan aningkan pen forest asai kamalong aronri pen vorengang hoy kepek a phai pinnangan nang pleng tanglo bangso aronri pen vorengang hoy kepek ponalong ki ongdung atuma bangke forest asai kamalong vorengang hoy nang pipon popu pen ajok lak atangka hang pen kalili kalanglang appointment letter kiron thabare ajok longri alo hangjo hang hayason si nang dukoklo forest asai kamalong voreng ka choklem bo matuma phan isi ningdu ka birta Bangso birta karjulong penang litum aning deep nang dokok tahai. Atheke damtang ningkan kebang bong forest asai kamalong vorenga warsai kilong donatum Karbi Anglong Autonomous Council hinpen anghoy ingthan pon etpu. Bangso long nang limenta dodun kokma. Nang liphan Principal Chief Conservator of Forest Abhijit Rabha ki bom hutong nang liphai forest along voreng nang ki pon ma. Jongsi kanang pulote nang limenta bangso voreng anghoy kang thanalong nang menta dodun kok tahai athi PCCF abarim Abhijit Rabha hinpen forest asai kam vorengang hoy kipite kang do anke prapjin pen ingthan ponet pu bangso alam lake Karbi Anglong live pen le kapangdak alam tali bangso alam thelake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang hinpen si tangdak ponlo alang lipen kaning je pona tengke aron repen ingnam rai komasai kialong vorengang hoy ki klembong ningkan hopen ningkan yerkep atum anaphanta vorengang hoy thanvek pupusi CEM Ronghang hinpen ningje pon kidam tang por hut Karbi Anglong Autonomous Council a hinpen DFO tuma phan pin khaton si ni phong bong PCCF barim Abhijit Rabha lapen alang lilong kacherap don ari sang ho tuma phan FIR papitoilo Bonta non anta ki pipon pede da puthak Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Mukul Kathara hinpen ke than pona tengki bangso puthak prabjin pen arsik jit pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang chingki chingwai pon pusi ningje pon Bonta bangso long kamang hupon ni me alama bangki kichok jeve ka bangku abarin PCCF Abhijit Rabha phan Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatun kupia thesi FIR pipon hai hedelo Ami thangadai ke dokwa joktong athu pen karnuji aphan tong DFO tu aphan ki toima Athe bangso aron re pen vorengang hoy ki pekalong MP Horen Singh Be MLA Vidya Singh Ingleng la pen Karbi Anglong Autonomous Council Environment and Forest Joint Secretary abari matum penamatsi recommendation alo ki piduna tumdo Halatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen insai haijuma Jongsi PCCF abarim Abhijit Rabha ki dohut forest asai kamalong vorengang hoy ki pitekang anatuma phan vorengang hoy ahok pen ingthan et plote Karbi Anglong ti hunut ni dejima lage aporsi thekponlong po News report Karbi Anglong live
Kopai ledote longji okethe pu asarlam theki pu asonsi inut Kazironga Borgos International Resort alongside Kachoklemdun abangpu Ranjit Tiso aphan pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangahin pen 4 grade awareng avarsai kipi Pajirpon Ranjit Tiso lake Socheng Thenta constituency ke parlo angjok pani Chemin Rong Pia Rong Amikar Karlitang Pumen Tiso lapen Ompu Teron pi asopo akibisilo Alangli amithang ahem kachilang ji aphan pura Kaziranga Borgos International Resort anongsi Saemo Choklemdunlo Bangso hut Assam Cabinet Kangnia hut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen voreng avarsai KPG aphan lamchak GP tekangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan than pachini ponlo Laso tingsi Ranjit Tiso aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Rong hangahin pen kangjinso penajok pini Karbi Language Development Board mati thihek pen KLDB along 4 grade aworengang hoy pekponsi CEM Rong hangahin pen amithang Karbi Anglong Autonomous Council a chamber along Ranjit Tiso phan appointment pipa jerpon Bangso hut CEM Rong hangkaning jeponatengki Ranjit Tiso alang liphan Karbi Anglong Autonomous Council along si overeng choklem dunang jilapen alang niphan apong nangkachuning ripen a joksi pini appointment letter pipa jerpon lo Ranjit Tiso ta non banke Karbi Anglong Autonomous Council staff lo pusi CEM Rong hangpen ning jepon Balang amunit ke matric pass lapen ke alang li arnam gipilo arnam akopai lo lake arnam anutin manta kipi kapre lasi alang phan arnam gipi hemfu arnam kipi bangke alang li da Karbi Anglong Autonomous Council long wareng warsai pinang jiplo lapen alang li Karbi Anglong Autonomous Council long niliphan na chuning ria batai lo social media through pen chenglok alangli amithang nam ni long wang lo je Karbi Anglong Autonomous Council phan along nilipan orenga warsai nang pinangi pulo rasinili Karbi Anglong Autonomous Council pen alangli phan la so sayang deng kapeklemi phan nili appointment pini alangli phan hodai pilo rasi pini ben gelata Karbi Anglong Autonomous Council staff lo Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Singh Terang Pensatamik Ranjit Tiso phan lapuson awareng avarsai kipi ke pajer pona puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuro pajer ponsi Ranjit Tiso phan satame alang likai long me senpen alang li methang asai mo an kacheklem pon pami thekji phan ahirjume pajer pon Kadang Karbi Anglong Life kelang ratun don pini nu Karbi Anglong Life team ben non manil tung lada council asai hem lo sedolo da council asai hem la bangsul Karbi Language la bangsul development board committee pate la bangsul board along ake hoy terong sangudu asi non hejong kai Ranjit Tiso inut jon kithi nai abang phan Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rong hang alang itum bahini la bangsu arleng hai phan kache chakateng non matong sekot halang lipan nisi 4th grade labang sa appointment pajir pono pini Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rong hang reading basi pajir pono nasi labang so puthak lam thisi alang lipan le arju pono chorolo na to manda ka bang pot lasi itu honorable CM sir labang so kahon ka jinsu PC itu ma amuso bongso Ranjit Tiso pansame labang so KLDB long Karbi Anglong Autonomous Council establo lasi ning nilita proud feel lo je banding arong piglo ning sampiglo lason itu honorable CM sir lason kahon ka jinsu jipak lang pen itu man puthot alang le pansame bangso pan pagi pajir report pasilin pelang pan kurang su pajiriglo itu ma Ranjit Tiso amuso pan angli kleme dami domi thak mi pusi nilin penar nam hirjumi puthot hang bitulo lapen itu honorable CM sarvanta ningrong piglo pen kurang thu pajiriglo alang lila sono kahon ka jinsu puthot ki pitu pot lasia alang li pan semen su yarnam hirjumi pidutuna lapen ang si alang kengkam kachi ording seme arnam pidutuna pusi nili arnam hirjumi hang piglo itu honorable CM sarvanta seme Halapu Warenga Warsai Kilong Pon Ranjit Tiso hin pensatami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachoro pajirpon Lapenan parta alangki claim kinamalong kaiki kachirap dunwer Karbi Anglong Live News Channel aphan satami kachoro pajirpon Lulus sarap okay Warenga sai nang pithe ka pot thank you so much sian sarap
News Report Karbi Anglong Live Pinijang mi po chiklo ni phai ke thomar ni anelo por phai khri sira achitim apor pen Karbi Anglong administration pen patir piponsi millets mate jang milen pen ke cho son kaselam athipi en pen Institute of Hotel Management Guwahati atum son se ponsi kapeklang pon International Years of Millets surihini ra inkora ke thomalong pache tondon si Karbi Anglong along riar lotami millets mate jang milen katikia sai ke pachi hungdun lapen jang milen ke chopen okpra na phan ki misen ang thek do pu Karbi Anglong angkang pi arat ke pachini ji aphan pura ki chingsia phong Karbi Anglong administration atum pen patu pi ponsi Institute of Hotel Management Guwahati atum pen jang milen pen ki cho son selam ponsi radang no peklang pon Bangso long Karbi Anglong Deputy Commissioner Madhusmita Bhagwati pen mai chipahim phu ponsi mai ke phalam the than pajeni pon Mai long Jesemet Karbi Anglong angkang pia long jang milen katikia sai ke paklem toiji la pen jang milen ke chopen okpra na phan ki misen ang thekdo pura ra phan ke pachini ji aphan si bangso mai long chingki chingwai pado Bangso mai long aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingling Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Agriculture Department Amar Singh Tiso EM's MEC Lapen Institute of Hotel Management Guwahati a Principal Mithun Day atung chetong dunsi mesen penjai mek pachun pon খানা আমাক সবে মাতিছে খানা ওপৰতে খেৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছে তাৰ মাজতে তেখেতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ৰেগুলেটৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যে ইউএনএ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে যে 2023 টু মিলেট অফ দ্য ইয়াৰ এটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমিও যেতে প্ৰত্যেক খেতিয়কে মিলেটৰ খেতি কৰে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়া আমি কঠিয়াটো দিম সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যাতে সকলোৱে কৰে কাৰণ সেই মিলেট খেতি কৰিলে বেলেগৰ বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই আপোনালোকে বহুত পাব ডায়েবেটিছ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগৰ বেমাৰ সেই বেমাৰৰ পৰা আমি ৰেহাই পাম তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো নেকি সংগঠন আছে ইউএনও তেখেতসকলেও ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো ৰিকগনাইজো কৰিছে যে সেইটো আমি মিলেট খেতিটো কৰিব লাগে আৰু সেই খেতিটো কৰিলে News Report Longsota Inti Karbi Anglong Live Khatkhati Police Station angkang bhom kuruani ajo Khatkhati Gotom Bosti parking along pen LP truck ihum aronre Arunachal Pradesh adet kaselam ahor police la pen excise atum kineb long pusi birta long dun birta kilong ting isi joy pen birta long si raikom sai khetum kiri tarli basai dingsi Khatkhati Gotom Bosti along parking along kilang damahut ihum ki chojang thuke pon LP truck registration number NL01AE 3666 long ponlo Aphi ke lang tarli basai padotet pen Nirajpu ke chojang thu cartoon ar lo long pen ke patu joy pen ke wan cartoon tharuner kebra truck kebra sir keb Arunachal ahor long pon la pen hithia long ator la ke lak in kore hini an pusi pachini do la pen labang so truck Guwahati pen Imphalan se ke damchi pusi pachini la pen la so long driver handyman atum bangkini aphat neb ingnang pondo ke neblong amuni damen Rupson Ali Artaningkan Tracer Keb Lapen Ismail Hussein Bhuya Artaningkan Inkorati Lapen Kachingnang Cek Bangkini Aher Gwalpara Pusi Pangkipon Kamang Hudami Me Alama Bangki Khakarajan Naka Checking Lapen Bokajan Police Station Lalongni Kopuson Abidi Bensi Ketetlong Plot Mapusi Manghu Pronglo Non Kachingnang Cek Abangpu Bangkini Hor Lapen Truck Khatkhati Police Station Alongsi Bikoklo Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong Live Ayodhya rong Sophia long ke do Rishi Singh Pwari so India det pen ke thenai lun ki lun kachepate Indian Idol season 13 along ke chengsi nong e kachepalong pon la pen ingdeng hini kachepale dun la ke Debosmita Roy henlo Lason si kachepahai duna bangpu Rishi Singh tangkalak inkora phola pen kar sitami chepalong ponlo Labang so lun kilun kachepate ponalong angdung kitia jai megla ke kedam tang jangmia chiklo ni phai ke thom bhom kuruar ni si TV along paklang ponlo Labang so kapeklang ponalong si ke hai la pen adun angdeng kachepale duna tuma phansatami pachini ponlo
ingdeng kre ke thom Indian Idol kilun kachepate angdung kitia jai mekalong an kachepale dun abang phabang phiamen ke lapu henlo Bidipta Chakraborty, Sonakshi Kar, Chirag Kotwal, Sivam Singh, Rishi Singh lapen Debosmita Roy henlo. Lapen labangso kachepate long krung bang atumamen lake Neha Kakar, Himesh Reshamia lapen Vishal Badlani henlo. Lason si kecheng sianong ekachapalong pon lake Uttar Pradesh along ri along Ayodhya along Sopia long kedo Rishi Singh henlo. Adun thonong emate ingdeng hini an kachepale dun abang phiamen lake West Bengal along rialong Kolkata rong Sopia long kedo Debosmita Roy henlo. Lapen ingdeng ke thomanong ekachapalong pon lake Jammu and Kashmir along rialong kedo Chirag Kotwal po henlo. Ingdeng kre ke thom Indian Idol kachepate long ke chengsi nong ekachapalong pon abang tangka laking kora phol pen kar ihum hem chepon long lo. National Desk Report, Karbi Anglong Live. Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapan si kang ton ponik lo.